Kram lim ka Al Nassr hakmat ka Al Hilal dawela laikol watlap teng tepkol urnado nagamta ka Al Nassr hakaba urnado nagamta ka Al Nassr hakane ka ayom nagi kat sausin mi madan wayo kat sankol kum taru hadin kane ka jing syarem jong Al Nassr ne kamit hakmat ka Al Hilal haka Saudi Pro League mentak Al Hilal yak Al Nassr keladam hadu new point haka mijekan pun haka Saudi Pro League kata ke Al Hilal klayo live prapon kadba ke Al Nassr pat live waypoint kumta kene ke jingrem no jong ke Al Nassr ne kemit khmat ke Al Hilal kanang penduk jingkermen sisai ke Al Nassr ya ke jingkermen banjek khur trofi menta ke ayom haka Saudi Pro League kadba na kaling jong ornado lingba kene ke sikol ke baula yo ne kemit ulah poi sika kendai spa asan kendai kol haka kar ke jong u ke wadang duna satang sap wekol ban poi sika thong ka si hajar kol watla dei ke Al Nassr kepala yo ban tep kol ningkong syoban kut no ka kelas step haka menit ke pasap ar lingba ornado ya kepala asis da Kingsley Coman Henry ke Al Hilal kayo ban penyakaj no lingba ka penalti u Al Dawsari haka menit ke pasan punyo Bat ke Al Hilal kayo ban pentam kol haka menit ke prapuwe lingbau Kano bat kayo bing sach kol lingba ka penalti haka menit kaba kendai pau plus R lingbau Ruben Neves kumta hadu bakut ke jilekai penlim ke Al Hilal ya ke Al Nassr dalai la wekol kum taru ke bas ngosi ya ke Al Nassr kadai namar pamenta keladuna hadu new point ya ke Al Hilal haka mijekan poin haka Saudi Pro League haka ba menta klai yarengkat bat ke Al Tawon kumta lada ke Al Tawon kan job menta kamit ya ke Al Ali FC kumta ke Al Tawon kan sawan no haka kerdan ka baar bat ke Al Nassr kan sahir sika kerdan ka balai tang ma sustang kaneka jingilekai menta ka yom ke Al Nassr klamat tang jing job sudah lenter Henry hadin baklamat sisin ya ke jing syarem kumta klamat ru lenter hadu laisin mentaya kan namrem hadu ba klahir kedan ka baar kelduna hadu new point ya ke Al Hilal ha ka mijekan pun ka badai ke jinghir ka bakensan jong ke Al Nassr ha ka Saudi Pro League menta ka yom namar haba pej haba stang ka yom ke Al Nassr kamat ke jing syarem kumta ke Al Nassr kan sekun persya ke Al Shabab haka Saudi Pro League haka kat new trik mentau na Januari haka por katwe bije menmit kublai sibun